Teja Dimkovska, master studij Medium i odnosi sa javnost. Se budam v operacionata sala v Skopski odklinički centar. Opijena su narkotici, gledam svetlina, nekoja nadežna idnina. Gi čuvstvujem povtorpat sušeните konci na istata rana, predizvikana od sobstvenata nebrežnost. Pomožta je barav na isto to mesto dva pati, identični hodnici, pacijenti volelek, a doktorite ne gledat i ni velat. Nisi ni prv, ni posleden, ništo netije, taka je već je 10 pa duri 20 godini. Edvaj čekam da izlezam od tamu, da zastanam na noze i da je raskažam svojata prikazna, kako mladio čovek je doživuva Makedonija. Znajete, za da postoji državata mora da postoji menije, a za da postoji me, potreben nije funkcionalen zdravstven sistem, za da je doživijeme barem 40-ata. No to ne je sebova naša žalostna Makedonija, kada bezredje na lukavost i alčnost ne zapirat. Potrebni se kvalifikaciji kada i da odime, pa taka potrebno i obrazovanje kada i da stapneme. Tuka doadjeme do konfliktne interesi, partijski vrabotuvanja, nestručen kadar, od čistač pa do direktor. Sve to nije dobro poznato. Velat, kaj mladite je problemot. Tije si iseluvat, mnogo barat, cakat po visoki plati, pretrčuvat, ne zapirat. A slušam, nekoj velat saka da se ramo do ramo sopostarite. Ipak ništo ne čini. Kada je patriotizmot? To je glavno to prašanje. Zašto ne sme patrioti? Koga već je cela država se raspadja, nije barame patriotizam. Nije ke se reformirame i od početok so sekoja nova politička garnitura ke se vozvišuvame i gradime. Prikazni za mali deca. Site se znajeme. Taka? Nemame sistem već je celi 33 godini. Si ispokradovme među sebe i barame patriotizam. Nikoj već ne znaje što je to izbor od 11 bukvi koji našite se slovenski prosvetitelji ni gi podarje. A nije ni barevo cirkus, žonglirame s univ. V Evropa ima standardi, v Amerika se možnostite. Avstralija je kvantna fizika za nas, no isto taka znajeme, deka v Makedonija v roku od 1 mesec na detska klinika umira od bebinja od nepoznati pričini. Znajeme, deka tenderi se delat kako lokomi. Ova leto ni zgora na 94.000 hektari šuma. To nam je v smet, videjki neli. Nema dostojen tender za odpočnuvanje za gradenje na deponiji. Naporadno, se to toga znajeme i se gušime. Tivko umirame od problem od naračen aerozagaduvanje. Zlokobni sme među sebe. Samo barame ličen interes, a to ne je patriotizam. Logikata na partijata beše, deka ako ne uspeš da se podčiniš, ki bideš ponižovan. A ako se podčiniš, ki bideš uništen. Ni traga od napredni fazi na demokratiji. Se gradi totalitaristički režim, se sozdava bezredje v umovi, koji se kontrolirani od dnevna politika. A odgovori nema. Odgovornost nema. Na mladite ime dosta od raseluvanja. Kade da odat? V tudjen ali pak? Dosega si selija na 77.000 mladi, a se očekuje ušte toliko. Dosta je. Mislim, dosta deka je vetje. Nije malkumina od mojeta generacija, izgleda inajetne fati. Ne si odime, tuka sme i planirame da ostaneme. Nije treba da sme kreatori najemninata na našite deca, a ne vije. Preko glava ni od sekoj dnevnita partijski pripokuvanja. Neka ima različnosti. Ostavite gi ličniti interesi dolgogodišnjite kaprici nastrana. Tije ne vodat ko ništa. Ne ste ni svesni, kakvi talenti zgasnuvaat od depresivnosta na sistemot, od nefunkcionalnosta. Tuka nema plot, vse se te plosuva. Danes sum tuka i živa sum, da bidam ili da ne bidam. Prašanje to je sega, što je patriotizam? Zdrav sistem, funkcionalni bolnici, obrazovanje koje ni dolikova, nezavisno sudstvo, čist vozduh, kriminalci vozandani, dostojni političari. I ustav koji se počituva kako najvisok praven akt v državata. To je patriotizam.